Maloi lau mali a ho e ki mo le tonga ko tonga pe. Fia ki talitani le ki mo tolu ki mo uningongo mo le te o tonga ulua ki mo i waka mafo ke televisione tonga ki he hoani. Makai wiki ngahi ulu i ngongo. Kau whakataha tonga ni me ngai whanua i mamani i hono whailonga i ai awa whamani lahi e maho inga ko iau i nio. Whai ke keha ki pe ai toko ono ai wama mao i he ikuna ko iau e Felicity o haapai tahawa. Pea i kone matapu le ko waha i koula o homa mo vai mitonga tapu ai tūki mo ataha o ili kloti hono taha tolu ko ia potunga i tamate a whimo i mea whawhawha a tonga. Ko e wakailewa eni ki he whakaiki. Tō ai niu ki ha tonga o kutu uloa mi ngahi koloa i tō kanga mo whalehanga. Ko e ko ngai ai mea ai eki minista i potu ngawe ngowe me toko ni me wao tātā no pile fohe i hono whailonga i e aho whamani lahi ko ia maho inga o i niu ai aku hokoto tonuia i he aho ua o September o i tā o kotoa pe. Seno li tātui vai me whakaiki. Ko e kaweinga o ku whakaweinga aki ai aho whamamani lahi ai maho inga o i niu, ke tauto ai niu ki ha mo ui mo a kahau o kulele yangi. I e mea eki minista ngowe no pele fohe, o ki ai whaka amo e potu ngawe, ke mahu inga ia e kakai whanua i he niu, ke uhiko e koloa tu whanua ia ai tonga i he mahino ko i niu, ko e mau anga mo ui ia ai tonga i he kohili i hono whakamataka o i niu, ka oku kamata ke moria tu ai mahu inga o i niu, i he tau tangata ko e ni. Ke whaka ai hono tō, o i niu ke tō e lahiange, ke hoko hoko, mo tu uloa ai, e tau inasi, mo tu maarie, me he ngahi lerei o i niu. Ko e ka venga hono whakamanatu o i niu he tau ni, ke tau tō o i niu, ki ha mo ui, mo a kahau, o lerei ange. O tau monu ia he aoni, i whaka ilongai, mo i kau whakataha mai ai kau ngoue tō niu, kau whakamaketi ki tua pure anga, kau ngā aue whakamea, mo i ngahi kulupu ai kakai whewhine, o kunau whakaari-ari, ai ngahi mea tokoni, whakawhonua, o ku ngauhi me he niu, hange ko e vei halo, mo i whakalate, mo i ngahi koloa whakamea me he niu, o whakaari-ari, o ka wai mo i lolo, pe mo i ngahi koloa ke pe. Ko e taha aine whatongia te whita e potu ngāwe, kono whapapau i mo toka ngai kina ai mahu inga o niu. O kwhingai potu ngai ngowe ke tō ai niu i he kalasi kehe ke iai pe ai niu o kumalohi i he taimi a whā, kalasi o niu i he taimi o kula ala a, pe he ke he niu o kumalawa pe o mo ui i ngai wheituu o kuawhi kitahi. Pe he pule lahe potu ngai ngowe to ki tāwli ami manu, o whaai ai e kakai o whanua ke tō ai niu, ko hui koe taha e whaunga ke malawa matu he kine whatamak whai natula, pe he ki ngahi pole o whiliri waki o ea. O kulalotonga ngāwe whuke potu ngāwe ki a ngahi whaunga fo ou i hono tauhi o niu me ngahi koloa o kumalawa ngāwe aki me he niu, ke whakailo ke kakai o whanua ke tokonia ki a ngahi mau anga paanga. Mahina whoko e niu o kulahi ahano aonga o kamata pe me he aka o niu ki he muka, o kawa e mau mea tokoni, ngawe aki ki he langa whale, ngawe aki ki ngahi ngawe whakamea a e kakai whewhine, mo ngahi mea kehe pe. Ko i lolotonga niok malawa o fuat e niu mata mo niu motu u ki tō puri anga. Kei ke hena e whamala ala to ki tāwira mi manu ke konga o i lao ko pau ke tō ai toko tahu e haani apituku hau, ha niu e wange au. Hena e whakatu ai he fo i lao kere kere, koe fo i kupu ai upehe mai. Tangata mau aptu hau ko tō peke ke tō, e fo i niu e wange au. Ka ahia te potu ngā aue, koe te ke tō e fo niu e wange au. Malawa lewa ke mau whakatu e report ko ia ke minista whanua. Tu mehe fo i lao. Ko malawa le mista whanua ke to, ai aptu hau me te koe. Ai nai uhinga mai ne fo i taimi, nai mahu inga ai tō niu, koe maanga mo i kon i he mataka. Ai ko fo manat mai me ko niu beta, ka to e ngou e mo. Bon manu tau ngahui. O guiaha no fo i lao. Paka ta hai fo manat mai ke tau tau le ahon. Fo manat maha no mahu inga.
tonga. Ko ia mai ke fukuonga ko ne to hina. Mei o se vai wa to ta puni no tani. Mo tek. Pe fima pe pa ko ia to I vi pe Potungawe. I hono to ngahe pula ko ni. Ko pula to mano tupu I heta. Mau foto e ma foi target for ta auto. Na malava to funiu e tahakilu I heta. Nei o si whawhorau mai whoki mei toa pule anga ai pula fo o whakaili. Koe kalasi o niu leka, koe uhi koe wawe a ene fuā. Kana ue sia ia I ngai sai kolone na ne ahia tongani I ngahi tau ko maliwa tō. Nei I e fotutu ke te o mai ha pula fo o e kalasi kehe o niu. Kana ta ofi a hano toi o mai ha pula fo o niu, koe uhi koe ia e vailasi I he niu ne o sia umai ki Papua New Guinea. Kai ke hulele I matangi pē ngāwe Potungawe ki ngai niu o kuholo, ke whaiha ngāwe ki ai ka uhi ke whasisi e tupu e manu kai niu, ke malu I mehe ene mau I ai niu pia moe ngōwe. Na e kone mo ale whi nā wai whirisi I mai whawhunga kakai o hāpai tahawa a ke whiri kei e toko tolungi au tolungu whruma walo. Ko e hiri anu whaha me supervisor Whiri Pitavuki. Ko e toko nima ne kandidati whiri ma hāpai tahawa ai nei kuna pe e mo ale whi nā o hifo. Ua geia Simon e kapitaua Vuki o Whilemea a ke whiri kei e toko tolungi au tolua. Ko e tolu ko te vita vai kona o uiha a ke whiri kei e toko tolungi au mātaha. Hoko gea se one whinau tapu holopeka a ke whiri kei e toko wangia o whituhiva. Pea toko whao no lewa ne whiri ma te vita tuiprotu vi o pangai e ilo a ki kovi mahi. Ko e kuna mo e wana ana whaikeke a ki pe ai toko ono. Kei ke koe ngai whainga whiri e hongo flumani ma whakatoa I tongani. Aia koe whainga whiri e hongo fulu nei haapai pe taha lewa I ngahe vai whanua kehe. Ne lawa I lelei e he toko hongo fulu māwalu ai polokalama ako mo ngawe likuluti ko ia hono taha tolu ai Potungawe tamate a whi mo e mea whawhuk whātonga. Ko e likuluti taha tolu ko e ulua ki taimia ki whahokai ai ako ngawe ki tamate a whi. E mahina pe e whao mga tuunga eni I whi mau whawawe ke whatoko lahi e kau ngawe to koni whawawe tamate a whiatonga. Ko e whaiki ki taranoa ko ia mo vai whanua tō bolau. Ne mea he pongpongi a honia e ki pale I mia hua kawa me liku. Ka koe e ki minista ia e Potungawe tamate a whi mo I mea whawhokwha a tonga. O whua ke toi whamonia ko lava mea e hongo fulu maa walu ma eni ihi ko nau lava ilelei. A likuluti hono taha tolu e Potungawe tamate a whi mo I mea whawhokwha a tonga. Ko e toko taha walu koe nini nau whahoko ai ako ki tamate a whi he mahina e wha o whawhauhinga I polokalama ke kehe I he kongalalahi e ua. Ko ako I loki ako mo ako I tua I loki ako pe field events. Ko ako I loki ako ni mauia ki niwa toptapu mo matahau e likuluti whikataha walu fitu ko ta whoktau ki hihifo a hio. Ko ako I tua me loki ako ni mauia he likuluti whikataha hiwataha ko waha I kula me houma mo vaini tonga tapu. Ko e whakatoa lewa he ola I tau likuluti hono taha tolu ni whika ni mai a taholo lelea se lupe me te kiu mo kolovai. Whika whaa Solomone Savou Piutau mi holonga la kepa mo te kiu, pea whika tolu a Frederick Lavaka o houma tonga tapu mo pangai motu wawa u. Ko e whika ua whakatoa lewa ni mau I ta whoktau ki hihifo a hio o niwa top tapu mo matahau, kai mau lewa I kuna me toki mua taha likulutini e likuluti whika taha hiwataha e waha I kula o houma mo vaini tonga tapu. Ne iai lewa me pale whalanglangi ki whaiako likuluti lelei taha e tau likuluti hono taha tolu, ni mau ia he ofisa tamate afi ko te vita wharenga mesi aho kawa. Kai kehe koe wauwha maa whana ai lava mea ko malawa whahoko e whanau pehe ki he kau whai ako. Ai ne whamatala ki ahi ai ko mantā tamate afi uno toka kina ai ako likuluti, whetoka I toki kihe ma kehe anga o likuluti hono taha tolu. Ko likuluti hono taha tolu o kulahi hono ngahi maka maire ke whakailonga. Uloa ki, koe fufua likuluti eni e manato e motuani, ko nau lava I kakato, ai lele kilomita e ua point wha, pia mo taimile lei taha, se minite walu, me se kone ni manoa. Ua, koe fuafua likuluti eni, ko fie mau ma ke heia, aha eik pare mia. Koe fuafua likuluti eni, na ahi ai training mai nai wha. Tolu, e kai hala ke upehe, na kamata I hono fuafua e likuluti taha tolu, me aho taha nima sānu ali. He tsunami, mo ngafi, mo efu, na ne afu hi e funga I whanua whakaluk fua,
Pea tau mata tonu ai. Ai ua se ata maki, kakai o whanua, e tapako toa he moui. Rotonga si whakatongia e mātua e wā ngā ueni, ngai tapake e ke ho tongani, e ke whakake ake, me ngai whakatamak whakanatula, o e COVID tahiwa. Ko mau he motua nei tūtū ni me komisiona tāmate awhi. Whamaa pōpoho timi, te mō whoke o mō wā ngā ue. Teu, whi mau e pare e mia ke whakatokola he rikuluti he wawetaha, ke tokoni ke whahaku whatongia. Ne ongo koe tūtū ni nei whaingata he kulorotonga loka tū e whanua, ngai whakatamak whakanatula mono ngai whakataputapui. Kai nei mahino ke motu ani, koe maha uinga pe ia ngā ueni, kono tokoni i, whakake ake, mo whakahawhi e kakai e whanua, me ue se ia tamake o vela, ngai whakatamak whakanatula, hange koe o taurotonga whanonga ia. Nei whiriwhiri mai ka tanga te toko tahawalu ko e ni he taimi nei whaingata. Pea teu ki nau tore wheitu nei whaingata. Pea tā pe ia pe hangari. Koe whakahuhu pe ia fua whatongia e mātu ako ni. Koe whakahuhu pe ki he taimi whaingata. Nei toi ai maha whanamakehe ia ko manta whitokai toki hene whamutala ki he tuunga ni iai ai ako e likulutini mga tuunga mehe mahaki ko eni ukulutonga au lilo e funga ho tau whunua. Sino mea ke whee loro tonga whanonga e likulut tahatoru. Ko toi tō mo fulu ke whanua. Ahau e siulai. Tō e fulu e pkanga. Ne whakaukanga tā makia e whaanau koe ni. Uesia tā makia i. Rikuru te toko tā wha. Kau whai ako toko fitu. Whawheta i ke otua e nane ke i wakape. Ke whakakea ka rikuru te hui ke maalo e ua. Pea toko kamata whakafoki. Ke polokama ngā mai ni e hata walo siulai. Tok taim whenga ta amuoni. E te tū, mau manatu, e mau tū e sio tā kota e ko ngā lahi o rikuruti. Kau whai ako mo i waa ngau e o hifo. Kai whakawhetai, e na mau ilo, e kai mamau e tau yasi o wa, me e tau whanau. Ke hui ke mawhatukituki e whatongia e polisi tāmate a whi mo mea whafok whātonga, ne whahai pe whawhi whakalanglangi ka koe eki paremia mo minista ke potunga weni hua kawa me liku ai ngai whakatutu fo au ke kaha u ke ngahi aptanga tāmate a whi. O kua mana ke potunga we, ke langa foki hawhare tāmate a whi i haasini, houma, ka uma a rei mātua. Ko uhinga pēni ko whingawe aki, ai mahu inga koe ke au tonu, ka mo wawe ange ai ngā ue, ai potu ngā weni ki a whakatamaki e ala hoko. O whairewa mo toi ngā ue, ke hiki mai ai u ambulance mei whare mahaki ki he potu ngā ue koe ni. Hange pe koe au mwanga ki ai, koe taimi pe koe o ku ngā ue e toa e tamate a whi pe koe hangahi waa o e potu ngā weni, o ton pe ke mui at ki ai, ka mo ambulance ko uhi ngā pe na iaha mea e hoko. Ai au whae whingawe aki pa whamaroi ke Mr. Moui ka mai CEO. Hau no wakai i hawhonga koe ke whai ai a ngāwe ko ni hono o mai. Ai waa koe ni ke potu ngāwe tamate awhi. Koe o wau tānak tu unga e ahonini whamalo ia he komisiona tāmate awhi William tu halamaka. Pehe ke ni ikehene nau mea ai ka koe kau whawhi o hangi ke kau whafofonga o ngahe pule anga muli. Kau tāki ngāwe me mātu atahi whanau. Ne kawa i pehe polo kalama e ahoni mono whakali ali e likuluti hono tahatolu, ai ngahi ngawe mawhatukituki o e ofisa tāmate a whi. Mai ngongo e le te omo televisione tonga, kua wahituna tu pola. O ku teke mo whakaivia he kau taha mori tonga trust ai ka kai whiwhine ke nau lava o ngowe i peha nau ngahi ngowe i nau ngahi api kolo. Na e whoki e toia ni awhi e ngahi tohi whamo o ni ngawe e nima ki ngahi kulupu ka kai whiwhine na anau i kuna ngawe maati aki pia whafo o whai nau ngahi ngowe api kolo na e tō. I he whamatala te evita tōkia me kau taha mori tonga trust ko e programa ngā weni nei whotu uia i he taumua ke tokoni ke he whanua tau te whito ke kakai whiwhine i hono tau i koe nunu a kovi e kovi di tāhi wā. Pē ke ngahi ngawe whakakea ke ku whai me he pāe mo ngāwhi hunga tonga hunga haapai mo i hākea e peau kula. Ai koe ngahi ngawe rewa koe nei whakahoko. I hono tokoni a koni koe ngahi ngawe apikolo. Koe raki ko hono whakatu e ngahi lulunga akau, koe ngahi nursery.
ke ngai kolo. Pea koe lahi whakatoa koe Nesri kon kon ai whakatu he ngahi motu e tolu koe ni. Ko Nesri whakatoa hive hiva. Pea koe katoa ngahi Nesri hive hiva koe ni ko kakai whewhine katoa na wanga tokanga. Ko tatau ke maure koti, ko kaulawe monu i he polokalama koe ni, ngoi ap kolo ko tolu afe. Koe ni maafe whange au wafa, ko toko tolu afe te au ono ni mai koe kakai whewhine. Koe wafe wo ngea fitnoa, koe kakai tangata. Koe ngoi ap kolo na lahi taha peki he ngoi Westapolo, mai ngahi whamiri. Ka pewe koe no tufat ka mo ngahi akau fua, ke ngahi kulup kakai whewhine i ngahi kolo. Nā ne pehene whaki atu e ngai lulunga a kau ke ngai kulupu kakai whine, pene te whahoko pe whoki me nao to koni kono teu teu e nao ngai konga kere ne nao ngowe i, pehe ke no whaki atu me ngai nao ke toka ngai aki e nao ngahi ngowe. Koe raki na whai to koni atu no Palau, ke ngata no Palau pea whai mono lo te. Pea kai ke ngata aina e mahino, i ngawe koe ni ne whakamfo ke taktato i ono api. Pea o ke ngai kolo. Ko loto fine matu a ia ke ai ngoe whakatou tu Westapolo. Pana nau whiri ai ngahi ko ngā api o nau ngahi kolo, ngahi api na eri aki, mo ngahi api na ngoe. O whahoko ano a, ngahi api ko ia, pa mo no teu i kere kere. Wake ngata pe ai na tufat, pe mo e tau ngahi pulo. Me lawa te tim ngawe, i he loto rere ai fine matu a, o lulu ai ngahi Westapolo ko ni i ngahi konga ko na nau teu. O toa e pe nau ngahi Westapolo pe nau wahe. Eke ngata pe ai nei te whai pe mo e toko ni whanau pe po mea ngau e ke ngahi kulupu atong mo ki ngahi kenfuifu. Koe pea pefo ke ngahi host ke toko ni ono fuifui o Westapolo e ki wā taimi mai nei ki lala. Roto ngai polokalamani whahai i he tarawhikaolahi a Australia ki tonga ni Her Excellency Rachel Moore, ai neo ngoi whia i he ni mamata ki he ona lelei e ngawe ai ngahi kulupu kakai whiwhine, neo ngo e ngai whengataa ana nao whipaki moia i he konga ki mua e tauni. Nā ni behok mahino pia e lahi e wesia e nao ngahi ngowe me whatamaki ne hoko, pia e gai ngā tai o kutoi whaututuange ma mawhai ngahi totongi koloa me ngahi mea kai, pia ko mau inga au pito i e proklama ngā weni, ke teu mo iai hame tokoni whe o ngā mo malu ki o nau ngahi whamili. Nā ne beho i kai ngata pēa e tokoni e prokalamani kono whaiwia e ngahi ngāwi e sektoani, pēhe ke mau me tokoni mo uilelei koe hanau ngahi whamili me nau ngahi mau anga paanga, ka kutoi tokoni whoki eni kono lalanga mo whaiwia, ai vi malawa koe aku mao he kakai i ngahi tuku i kono. Kai ke hene whoki atu e ngahi pali mo e tohi whamo o ni ngāwe e nima e tarawhikaulahi Australia ki tonga ni, ki e ngahi kulupu kakai whiwhine e nima i tonga taponi. O kau kei kulupu kakai whiwhine whi ofa a ki a kakao whakamaile wami matahau. Kulupu kakai whiwhine nima whi e tokoni o mapelumi haakame. Kulupu kakai whiwhine tua kolo o whātomu. Kulupu kakai whiwhine naha kalau me la paha. Mo i kulupu kakai whiwhine ko ia loto poha me kolonga. Ko i ngahi kolo e nongo fulu maua na nau kawan ke polokalamani me tonga taponi e wa muha apai. Ko e polokalama ngā wenu whapaanga i he poli anga Australia mo tongani, pe ki he kautaha IFED, i he tau mua ki toko nia ngai whanua e nima i he Pasifiki. I kai ngā taitana i te kaupe whonki mo i kautaha fula noa me i siapani, i hono whapaanga i ngahi pale ni ihi ma ai polokalama ngā wheni. Ko e au mai eni ki he aho no tolu ai puli e toko tolu e waha a kuia o ni toua mo ewe ki, o ku te ekipeke i ai haula i he kumi kuia kau polisi. I whamatala te koni komisiona polisi te vita vai lea koe au mai eni ki he ahoni o ku te ekipeke i ai hataha e maum he toko tolu ku kei pulia. Nā ne pehene malawa pe i he ngahi whekumi koe ni o mao e ngahi koloa me ngahi nau na i he waka koe ni ka koe mea i kanau ngahi sino ku te eki mau. Koe ngahi whekumi koe ni o ku whaina e whanonga waka holope he potutahi koe ni mo e ngahi mataha whanga o whiatu ka nei pehe vai lea o ku whai me wakai ke i ai maha ka uku ke tokoni ki he whekumi. I he rotonga ni o ku kei o kohoka tupe whikumi e kau polisi me ngai kupu whikau aki ke toko tolu koe ni o ku kei pulia. Kei ke he koe whatamaki koe ni na e hoko na e hoko i he whiawhi tūsi te hilia ai ngoto e waka ni nau whlawai me he wafu i a wha. Koe whatamua e ni ki ewa ai ane o si mau ai toko waka koe toko tahani o si malolo pia kei pulia ai toko tolu koe ni.
Pea na ikaw te komisiona polisi a tongani Shane McLennan ki fata anga hono fahiwa ai kau polisi pule e Pasifiki e ahawa fa mo ahawa ni makoya e mahina kosi aya ko a kosi. Ko e fata fa conference ko ni fa hoko ya inendi fisio kawatu kai ai kau pule polisi mo kau komisiona polisi ke ngai fono e Pasifiki. Ko e uloak fata ha foki eni ki to pule anga komisiona polisi talo ne kamata whako whatongia i hilakanga koe ni i tongani. Vai whanua tū pola mai whaikiki. Ko e konfelenisi o e tauni nei whakaweinga ia ko e lelei mo tu uloha e whahako whatongia o whatau mua ke whiako ake kau pule polisi i hau sia e tu unga hana o tau ke inga au e he tau he melino mo e mauluta e whanua i he malu o e lao. Mahino pe whoki ko e kawatu a McLennan ke konfelenisi koe ni ko iai e ngahi palani ngā au e ko au sia he potunga e polisi a tongani e malawa i e ngahi whanua ki he o ako me iai. O kau ki he ne mahino to hiktoangi ne whama mawha i mawhatukituki e whatongia e polisi tonga, pe he ki ono whapapau i huna whahak whatongia tāu mo lelei ki e whakalukufua pe ata ki tō amu whaito tonu. I kai koe a peka ko whotuu e McLennan mo i kautaki o e potunga e polisi, ke whotuu e lakanga whoou he potunga awe ko atoko taha whale i ke ne whahak whatongia ma e potunga awe ta whaaki whawhale i. Neongo yani ki whahap e McLennan e ne whiawhia ki kawatu he konfelenisi koe ni, ke uhi koe malawa ki ne ako ai e ngahi tau ke ilo whoou me kautaki polisi o e ngahi whanua kehe o e ngahi whanua e Pasifiki e malawa ki ako mia e tongani ki whalakalaka i he whahakwatongia ai polisi tonga i he kaha u. Lolo tonga ni ke tumtumu e kawata tongani ki konfelenisi e tauni koe whili ai polisi komisiona a tongani McLennan ko e tokoni sea ia konferenisi whatahataha e kautaki ngahi potunga e polisi ai Pasifiki. E kai koe a peka kono toi whili a tongani ko e whanua ke ne talitari e konferenisi tatau he tau wanoa wawha, ai e koe konferenisi hono ni mataha ia hili hono fotuu e tau tahi wafitu noa. Kai ke ne malawa e konferenisi e tau nio whailonga i ango polo kalamanga e lalahi e ua, ai a koe tau e wanoa e ne tueka ki hia au whahok whaloto whanua, pe he ke tau e hongo fulu o e hao mo e malu e Pasifiki i he teknolosia. Mā ngonga rei te o mo televisione tonga ko au wahi whanua tō pola. Ko e ngahi ngongo pe ia i he lea whatonga, ki mo pe tau mawai te tō whakaingi pe heni ki e ngahi ulu i o ngongo. Kau whakataha tongani me ngai whanua i mamani i hono whailonga i, ai aho whapamani lahi ko ia mahu inga o i niu. Whai ke agi pe to kono e vama ma o i kuna i whilisi o haapai i tahawa, pea i kuna mata pule ko waha i koula o homa mo vai ni tonga tapu ai tūki mo ataha o i ligloti hono taha tolu ko e potungai ta mati awhi me mea whawhokwha ko ia tonga. Ko i kakato e pea mo ngahi ngongo mo leite o tonga o laki mo i waka ma whoki televisione tonga ke hawani o ke e whaamu ni a taki ko tonga pe ngai ngoni ki roto whale ko tonga pe. Whamara tu kita ke i whi au mai.